I pozdrav svima ljudi, ja sam Srpski Pro i u današnjem klipu konačno su najavili Brawl Talk. Znači ovdje piše nešto o 7.9. Ja mislim da je to datum Brawl Talka. Znači ovdje možemo da vidimo nešto sa Coltom, ovdje nešto o Crowu i Tari i nešto tu Bibi piše i 7. septembar. Šta ovo može da znači? Da li je tad Brawl Talk ili nešto za Bibi dolazi? Dobro, ovdje možemo da vidimo i Spike, što možda znači da Spike dobija konačno voice. I na kraju možemo da vidimo kao ovaj novi Brawl Stars logo sa onog VKBRL streama. Možda će Brawl Stars da promeni logo. Više neće biti kao ovaj ljuti skeleton. Valjda će sada da bude ovaj srećni skeleton. Ovdje piše You Brawl Way Nice i onda još nešto piše i onda Bibi na kraju piše. Možda dolazi neki skin za Bibi u sljedećem updateu ili u sljedećem updateu ću kao da stave onaj glupi zombie skin. Ovdje možemo čak da vidimo i kako piše nešto Piper, možda za nju neki skin dolazi ili ono kao onaj Brawl Stars animaciju Piper, možda ću malo promijeniti jer je bila malo tamo drugačija. I ovdje se vidi nešto kao na Spike-u da je nacrtano, možda to znači da će da dođe kao neki skin ili voice. Ili će on da dobije remodel. I ovdje vidimo nešto o Tari, kako je njena kao karta pocepana. Ne znam šta je to, možda nešto za Taru dolazi, neki skin možda dolazi. I ovdje je Brawl Stars čak napisao srce i skeleton. Možda ovo znači da dolazi neki skin za Pocoa. Ili će sljedeći update biti nešto o skeletonima, ne daj Bože. I ovdje vidimo čak i pero od Crowa, ne znam šta ovo može da znači. Možda dolazi nešto za Crowa, neki skin možda za njega dolazi. Ne znam šta će da dođe. I to je to. A ovdje se još vidi neki kao metkovi i neka kosa, valjda Jessie ili Pam. Ne znam šta je to. I okej, to je to što se tiče ovog klipa ljudi. Valjda Brawl Talk dolazi 7. septembra, jer tu piše nešto kao 7. septembar. I to je to. Vidimo se ljudi u sljedećem klipu. Ćao.